Yamamu nyina jo yamamu akwa ba do ba Adom TV Nkwa Hia dwumadie so ya sha afia si afei na mashada no mohia nti memamu nyina afihia pa afisese na yenkwa ekoyie na obia wonkwa ene ahoden wo ho Nkwa Hia dwumadie dwoda nwumre bia 9:30 dikosi 10:30 pm media fia mankwa tamaklo se bronyan ni new year wodididia eneni entina say na yeni nkomo emfa reversing diabetes obi a we diabetic okwan ye befa so a ye betu ase ebinum se we diabetic ayetu ase enye yie nanso enne Dr. Benjamin Niakon clinical nutritionist on the obade na wetu se ba biewu obekye ye nuane papa wo se edie ne nie kwan se edie ebeboa ye nipadua ne tie ne entina free sabre kwoti se nondu ebeboa pa media fia mankwa tamaklo follow me on Facebook and na fe Instagram fia tamaklo na fe yento so fasida emma me designer Romeo collections and so and a large scale extension or extending mitino or Baku Ventures and so me dana say ono ane me stylist no na say o designer ankasa ye ba sesi aboafo bia da Roma e don boye chidom ne de Nkwa Hia bro ye ba kwaje won krato ye ba ye be di nkobo Yamu akwaba biom famra Adom TV Nkwa Hia dwumadie ye dwoda bia enwumre 9:30 pm dikosi 10:30 pm men na fi se 2019 de ye kono ahoden ene ani breso na wo hwe ene yonkomo na ye ba bedie na ekode ama menuanom me maame no me papa no a wo mo asiche yade empo wo a wonya bie no so ne be di nkomo ne be wie no na watwe ho kra free sa yade hu wo bie so no me ma ne nyese ye krankro diabetic de se enko doctor say de oba be che odi so a so ye diabetic a ebeko Dr. Benjamin Niakon dog anwumre ye mo ajo official panso officer say na ayarfo nyina hoato wo mu na se ni wadwuma na abo oh ye on say de kai nkwanko bia nyare nhwanu anu no na so ni etia oka nnuane a Mesi so ni etia oka yada se papa dog ho ayefe mama fa se da ma eye large scale extension for say na almost stand meeting na mama say me ne broni sen me osen me say ne kala oh is a meeting you know ya extend no ankasa friend was 0204 070156 0204 070156 and so and a Romeo collection on the Nkwa Hia de wato so mama design say ni Romeo me mo official panyami onhira woni abusua no friend was 0242315789 Baku Ventures the measure de no ho komode a kire wate ba bia ukobia de ya be fa no style ho na wotum so sikroma na obi e show from Baku 0547 264 268 0547 264 268 wamuna abua me amenyumre me te brighten sana me the dog beko ya style wa I extend with ni nyina ma dog enyumre nkomo no say reversing diabetes that's right e dey na reverse your diabetes ye betumi I reverse no sa okay ye be wie no na ye hunu ampa ene na wo se ye hunu diabetes no ankasa ye kasa sisie ana siche yade a e dey me das ma me so me ma fa fi shafa ye kasa siche yare a layman adwenye ne se ebia sichire bebre a odi na aba omojem na sichire yare no ne se ye wo aduane a odi no se wo munchichemu bebre ye wo protein ye wo carbohydrates nuane fat and afi vitamins and minerals e wo ye aduane nti ye bayre ye mankani ye body ye dokno efufuo ene wan kakura nke di be yo it is it no ayedi no ye di wi a enso no yam e digest e wi a na akwa bi e wo organ ana akwa bi wo nipadua mu a friend pancreas na sa pancreas na adwuma ne se e chi nsuo bi sa nsuo no broni friend no insulin ye ni ni twidin na sa insulin no e na e befa ene aduane no a bayre no fufuo no audi ye no a ayam no ebe fa de koma
individual cells akwa nkwamo na woni pedua no mu ekomu a na emframa ebefra no a na ahye abene sene ka odi petrogum a ehye na ama ka ne tumi enante sa pepepe ne pedua no so te nti glucose no ne oxygen na abene na ma energy na chese otumi e de ko eba eye obibia na diabetes ne say wedidi I am alright se aduane no ko cell no mu na ekohye na ema wa hoden na ewo ade bi e frɛ no insulin receptors memfa ne se epono safo aye de bie na otumi awura mu no sa insulin receptor no ena eje insulin no na bie pono no ama aduane no glucose no atumi akɔ cell no mu na kyerɛ sɛ ahye na sitre yarefo de omudia no enye adwuma nti aduane odi ya no intumi nkɔhye na edaso omogya no mu glucose nti obedwonso no anasa obetwene mogya no na asikyire pii ewu o kan hwe ya asikyire frem okay unse omo asikyire obukra onim odwonso gu ho abonse ntatia bound because of the sugar woman so nti yakasa asikyire yare a se waduane odi ye no entumi nkoye adwuma ewo nipadua no onya asikyire yare na ebeda na obi se wonya bia na wonya bi in fact impempi de esine say obo first time obi hu so wo bi no obepa hospital be check no na ne number 17 number 15 ideally 6.1 na bia 17 bi kra 18 bi 20 onim no odidi ko o koba nti dakro bi on say me ho yam basa maye mre mani so echiri mini ade bi okra de obeka hospital be hwehwe ebe lab test ahoro no na ehu se asikyire woni peduam omojam na ye no wa mpempi first diagnosis ni pa na ye ni pa no say sa minibi nso so no obi na de tene se nya dakrope na hyase e fabre ware ansa na dakrobi abeyi no ho edi nti yafutu no ayetu no yentu nkoma omu a obi na momo eni bi kra no na so mhwe mu ye better na bi hu se na mekan se wo ho na bia skomdo ntentem sisia ne skomdo wa ese se opami ehwe mu jama se wo ho akomdo ntentem udidi enche kra na komsado udidi enche na komdo ese nhwehwe anya nsonso na aba ni pedu ese nsonso ba yam so makomdo well enema ma akomdo no dos nti enema na horo no ena say ebio ujunson tentem bio ha anajo be sorry be sempre na imprenum akodwonso ebia na before be the one no nsuo bebre bia nti say o unhu sane ma na sese oba afei ujunso gu ho na etwa huro bebre dwonso de normally no so junso gu fa kwa obi won say huro kakra ompa wo diabetes 40 and they won say huro no ye more nti hunu sa ese oba me hwema ana so junso gu ho na obekọ be ba na ntatea e wo ho a ye water closet kro nsu wom no ntatea ti mebem eno de ntatea ti no ne ka form ya junso from na ntatea be mo ese oba me hwema nti these are the signs that go on so ensansan bi gugu basa wonti ase nyina ese oba na yehwema bibi twawo ekuro no empese bewu nwu o de aduro be yemu anastela nwu a ese oba na yehwema nti these are the signs that nhu a ese oba na yehwe omogya no ebia na sikyire yare ewu nti we nyina na ase betimi a reverse no sure betimi a reverse so go okrampa ne de na yikura chese an hwe crisis twa na complications ni bi no ya reverse nyina betimi a reverse amako Nkwa Hia na wo hwe no Adom TV so na nene nkomo no ye doctor de oba ya mempese obi ya beda aha no ye tie futu o beboa yen e wo ya pomodin fi se nuane no ye di o ba wonim de wudie no sunso aso de bebro woni padua no nti menya ne se ne reversing diabetes no
de o ye diabetic and always chi ya de nkwa na topic we kode ama na doctor aka no wa woni bie kura nso no wo hwe na se wabo ho ban kura firi ho na wa wo bie nso no enye wo say me yare de aye kura nkro da bi doctor wo ho a obetumi aboa wo na doctor Benjamin Nuakun wo Prince Emmanuel ebi wo alaji na fe tafo eno so kuma senti na hira kwa yede ne number no so ebe ma wo na fe bibia kire wadwan watumi no edi nkomo ene nkomo no efa so obi a wo asiche yade na yetu ase ewo ye nuane a yedie ekwan so me ye sure fi say nutritionist ene ne yene no edi nkomo no yo dog yento so na ye nhwe ye kan we nyina ye no enkura no so ewo chefa wo mu ye kan diabetes ya yeah diabetes no ye wona horo mienu ye ba kwa friend juvenile diabetes ye nkwada anase type 1 and ye type 2 ye yempenimfo every 40 years ekrono nti nkwada de ho na juvenile one anase type 1 eno no de ya na akwada no ni untumi nchi sa ensu abroni frɛ insulin no ondo untumi nchi bi ebia na maame ne nyem no na onya infection bi na infection no affect ne pancreas na kwa na ono do be chi insulin na affect no nti ondo untumi nchi bi kura nti omuno de ya na bribia je se ma omu insulin but still no there are a lot of things betumi aye e de aboa omu ho ama omu insulin no etumi akofom kra na type 2 no na ye adult onset ye didi ne no okay efia bronyen ye ye ene ye no mu ye no ene ya ne kofa brain nti nkwada de o na bi on so asena me kan no say e be say 40 years ekro no ansa na dan wedi adintra reason say sa pancreas no ye hyasie ekutia no anase ya abuse no kwa horo bebre so for long time bibi to say sugary foods nuane a citre wom no ye hyasie dino ye nkwada brem so yisano a yetwa no fo no ano ya hyasie mayen koko aye de citre gum akwada aketua no so nku hia sa citre no nti awofo no muntie ne ye awofo ni nyina ntie ne ye akwada no first taster wo wiase ye breast milk nso so anya de asichire nim nti ebra obema no the second taste no na ko first asichire mano a the akwada no taste or develop the tosumi no ba wiase no eye asichire that is the reason why nkwada mpe carrots omumpe cucumber omumpe lettuce omumpe sa omumpe reason is saying the first taste you no for second taste no buy and sweet in this sweet taste no ano so di aduane biara ne den no ente say biscuit and say drinks no and say cakes no ice cream no ne sa ne ma toffees no only because artist no oni nti awofo ntie ne ye na se utwa obanufu a enhya se mfasi kire mma no opɛ kwadu na wayam na de afra koko no na de amano kakra sa so nti diabetes no ye hyase to no fapem ye nkwada abrem nti ye makwada na sikire sa na ama ne pancreas no so develop ye so nti develop okese ene nyankopon so anye ne sa nti won se odi asichire no na pancreas no ayere no ye adwuma tentem se be abeye asichire no adwuma nti de bia odi asichire ma kwada no na pancreas no ye adwuma na ye adwuma nti obeye adwuma 40 years no abre body na a week no ayemre yentwa no ebe kwa akwaje yenkrato a edi kan na ba ye ba nkomo na de papa ne ne doctor Nuakun atwaso
emo ajo mo akwa bamfa wo emra Adom TV Nkwa Hia adwumadi share live wo Facebook/Adom TV na fe follow afia tamaklo wo Instagram so ebeboa na ne nkomo no efa se obi a owo asiche yade a yetu ase sisa yo se yentu ase a yade enuane DF kwan so ebetu ase o Dr. Benjamin Nkwa ha na da romode yembekom fasida no ema fly away flies killer coil and any spray 2019 yentum tontom na se emfri empotemu ye offices and ye fie ahodo emu nti ye nya fly away flies killer coil and spray ebeboa anado black mosquito coil and spray so ewo ho nya be na fe kunkum de opebia na fe angel jumbo mosquito coil and spray nti miensan de opebia no betumi de akum tontom so open coil na so open spray nti wo de si hono ma simedunu mansa na wura ma na ye so wa bi o fan na a fly no ma bia nso no watumi Adom mo pedodo atu wo frɛ 0244 935756 ubenya bi nemu supermarket na ben one so borua ho no a ubenya ebi ato sanso na thanks to you computer clinic ye do mase papa yarwa bei na hawo diabetes ayedi hu nkomoyi asthma na so ba ubunsa na wote ya typhoid fever age nipadua ya boso a you hear ne so obeko thanks to you computer clinic na nyarwa hodo bi amamodin kra wontu ase hwehwe wo mo okua no sohum asaman kese kwan no so for doctor was 0205 961 109 0205 961 109 na when a doctor akasa Dr. Benjamin Nyakon dog yansa mu akwa bebiem me do fu bi de ne question di kan ba de yemfa no kra mfa mu ansa se obi a nursing man do ye diabetic wa wo ne ba wo breastfeeding no akra ne betumi anya bi wo sa kwan no so diabetes and infectious and yet ensayare nemum yawo genes no so obo how mame o papa wo bia and the unya genes no a betumi am wanya bie nemum say o pa e man benefits the diabetes okay yeah and I wo their friend gestational diabetes obo how need diabetes o fra no tumi nya bi and no the mpempi no se owa ya na esako okay ana se nyisemu niema ni bia hormone so no sa ntin okay all right nti ba obi won so a enko eba ka ho bin wo ho a ba itimi betena se sanipa no na o jeans no ho dada okay you no yento aso yeah eniema di diabetes eba ya kan si kira yedi the tosu biu eye bronifre bibi inflammation de aye no ho say eye cause for yade bia inflammation no yedidie ene niema bia yedi ma sa inflammation no ekoso on say yenua ni nyina akoye de yapo ho nuane ayapo ho esichire yapo ho so nimsa ya refine wheat enka eye whole but yapo ho ne yi fiber no ne yi minerals no nyina tuegu vitamins na tuegu na ka white no yede ye pan no yede ye fruit yede ye eden meat pie yede ye den rolls ahodo any biscuits ahoro nti hun say enuane ayedi ewo flour kwanso no nso doso ye de flour no ye yi sane ma no emoa ye pancreas no de toso biu eye nchechewa chichewa ya chine soche bronye omo ache fish omo che na ntwie omo che yini ade ane ay pork ne ade sane ma no ko ni peduemu a generate inflammation no ana unse ade yedi no anopa ewia enwumre anopa ewia every week the bia ye ne sa no na inflammation no koso so some inflammation no koso a it means so wo every organ in the body it means also akwa bia so betumi nyansu so liver so betuma ma liver no enya how kidney betumi nya how akoma betumi nya how bibia so nti yenhwe ne ye enchechewa no edoso too much unko wura mu nko hu se
amwa na chi omaduane Adom din fresh nti omu ni diabetes abo bia no o diabetes de e beche sentin so na akofo ha ya brain nti ye pese ye so ano a esese ye ti ase so kusua nyame ankase ye nche okase ye no a sa nti me nche da se o ha pese o sisem ye how kese ay wo wi ase ye taste ye katramayi eno ani how eno ani how obi otimi hwe ne katramayi no o wa pomden onyini che ena imududu ono anso ye katrama no ehu hia ye nche the whole body so nti enza sa ochi a o de o how ne bani pedua so ochi kosua mo a ochi kosua we no na o cholesterol cholesterol dose no na ntiri no mu sisi obetumi nya akoma yade obetumi nya stroke nti no akosua mpani ne nkoda nyina yes minya 19-year-old boy bia na ne BP nam 215 19-year-old boy yes na 250 papa poultry farm no bokosua pesi ai eno chi enum no ababom ni kwanso yo no ache on the shepanum na majrini ade so che odidi rich 19-year-old boy yes I'm telling you so inti yedidi no ena kofa o hawaye wo wiase nyina de abrain sa kwan no enye kwan papa efa so didi didi sa itime obeyare na de nti ade bia ye say diabetes yentuase yesusano ne say ade no a ede diabetes no ba no enipa no onyaye ade no a ha pancreas no ema insulin no entumi nya adwuma no ye frɛ bibi insulin insensitivity insulin no obo wo chin all right but enya adwuma so ade na ema insulin nya adwuma no ye aduane a wodie no aduane no anso no wodi ebere na diabetes nako so nti yebamo odro benom na onom edube kura na esan wo insulin ye wo panie eni ade be wo wa kopim se diabetes no so wo nsunsanso ede nsunsanso foforo pii bebrel oye be ma wanhwia no aware na ebegu ade nti diabetes me affect member no affect member affect wo ahoden odwuma ye obi bia nti ebansa waware se begu nti asichire yare fo pi ompa chese oso oba no ko amoamia o katrema yi na eso osesa no wansa o katrema no oba konso ampa so nti all complications diabetes ewo how pi that onipo manifra tutu no a ya no mo asichire yare ifreni penny asichire yare it mean ma unya kidney problem yes asichire yare bituma ma unya heart disease asichire yare bituma mi etwa onan asichire yare ye ono wanhwini ya nsansan begugu de bia ne gugu asichire yare ma omunya bi no tem bia omo candida yes white no yes nti enya ade papa enye yare papa nti ye bon ho de rose ya ne pesa manfo tie no mo hwe mo ye because betra oso a the sense nsanso nyina betumi aba asichire yare betuma mo afon de bia no afon wa ye mre asichire yare onan titriti obi ne mpabo akra timi roto sa yes se omunya de friend numbness atinka no onya bio nerves no nya adwuma sichire yare to affect nerves no nti obi o a eja tumi hye no onte se je hye no a kopinse be hye ma yikuru obi a me kan kire nse bibi hye wa onte onse e serious o se oti obi bae obae na ne nsa oto ade ena nsa kotare ayo no anti se ehye shinwa ma yekuru asana hun se ade ehye me
enti anya de papa ne ka ho asem o enti yentie ne ye na ye ketrema no odi ketrema na chi bia yento ketrema no ano na reka yeah odi e cho be wunte badog ye hwe ye duane na nuane ani kwan se ye di a ebebo ye ho ban free diabetes on asiche yade nuane ani kwan se ye die number 1 eye milk wo bi o ni bio ni kwan so wo bi o ni bio ense so di ane ye koko ni Tom Brown ni so you rice water na de ni enfem you koko Tom Brown rice water I saw the soya milk begum ana soya milk ne begum ana say almond milk ana rice milk odi begum wenye to bo Ghana ha oh yes sa afiati ni ntire mu nie yenya bibifo no ho ye system no in digestive milk before abrofo ade mo chen studies all over the world HSB before lactose intolerant you can say lactose intolerant milk no sugar or milk my friend lactose na your enzyme bia eno na yam sa milk no milk sugar na say lactose no your friend lactase se unyini fifiri sen pe produce bio okay nature enim say when you sen betima we body obetima we mo bayre nti sa lactase no produce and as uni lactase nso a untumi digest milk nti ebra untumi digest milk no na uguso awudi no enya we develop antibodies nipadua no hase kutia milk no a one digest no kutia na sa antibodies are produce no and also so kutia wo pancreas no na ese no nti milk enipa nko a onse nantwie wohu nantwie ba yetwa no nufu a wosan konum nufu ana odwan aboa bi enyini a onum nufu bio this enipa nko a no kre na dey I say evaporated no so oh if you may say you need lactase an enzyme called lactase now they are digesting milk sugar lactose and they say who need lactase now no more and then how they digest it then how they digest it into be how keke oh and now say the paniu akro me no milk akwada wo so a on ni send on no produce lactase no on say me kirem say nature say ni see na dwuma so inti ya mi akwani fifi sin so oja no fifi sin na yes obetime di aduane aya obetime anyam dia so oja inti one major cause of diabetes is milk okay and after cataract who call extreme one and if from be wo ho ya cross ya ye milk sa yes milk omunum so munum emwanu nufuso bebre extreme mutwene sa no mo no nti enifra cataract wo papa nti yanhwe nature nyame abo wusa ama lactase wanyi ama osen what is the problem well just say odwan enum odwan nufusuo otwa enum nantwie nufusuo aponche enum aponche nufusuo abo bia nom nti nufusuo ne yefra no special sanity nti ye nipa ye num nipa nufusuo nti wunyini wi ano no but nti na nipa de Nkwa Hia se benom abo nufusuo why ene ye nature no enko nti ye hibium apart from milk no de hibium na ni kwa se wo diabetic ana se wunya diabetic udi de to so bi wa nse udi se ye dika akakusua ho asempie enam enya meat oh yeah afia nko bi aja nam yanka yare ha yankeko I'm telling you as a partner me catch on ya so e ho no yare a obi akọ enko no na ekọ because some ye be reverse no mo wa o ye diabetic no ye be reverse e be ko entina wo so mfa wo mu de yan se be follow the doctor e kan wo e bi ni so so no e si ja nam na wiye nam wiye ni ja he kosua na mo ke si ye nya adie
jedie ujaya one Dr. Bepe another of me wa no crana felt akoko na oh nsa ko mu nyina oh afia oh science nim de make yo asma make bia no science ahwehwem ena ode research na betudwa 2015 ena US Department of Agriculture only betudwa say kebit me obi anya namwe enam asin enam bi akoko odi 2015 America, yeah, 4 years ago say well have environmental almost is senior US population aircron e be do 2050 now world population do 10 billion see you do 10 billion resources na ye wono entimi enso yen enti say no obi anja namwe oh yes the report is there you see because unim ensu a ye de poultry no nya adeketwa asase a de produce nam nya adeketwa resource abro any soya beans near you are the produce in yasam ketwa before be produce and now £1 no na a brownie soya beans ni nsuo ni near ma komo no afi omo say emwa no kra omo feces no emit gases inti sa ozole ya no a eho aka no emwa no so ka ho situation je so se me nyi akokon so ho anti ni nyina ka ho ya so obi so enwe no ko bia no bewe o de afia de omo ne say yende yenke mpesa obeyare nti ye tu fo church ro de yema but also be we na yare a oba me de se mehwe enokra ba we de na ye question me bisa so say ya na mosimu ka meat am say bia fish na ye nti obi ono wi ko bi o fish na ye say bia o start ya e bia o pesa o ye na kakra bit my fish kakra for the time nti nke nya we kra ma ye anwe de enkwan ne emfa de ne mu no esa mi din kwai anti chere de odi gu nkwan mani e ja fish na ka ho oh na nka ma ye wi no next time ye hwe aduane no na next time ne aba be hwe aduane no se ne si ye no yo mate okay ene ye be hwe da aba ho but no so ya na hia ye mpa do ye hwe kwan ya ye be reverse diabetes ana se ye be reverse esichi ya de no nti na ma mi bisa sa next time be hwe da be ye aduane ese odi aduane ese obia edi hwe ye wo be areas be 5 e we as I from blue zones some blue zones no omudi 120 years 130 years and sana you dey tete asuafo no mere ene ni o diabetes ni ho cancer ni ho akomayare stroke ni ade ni ho ye wi ase ya eti ne ya o oko baby to say Pakistan omo nkofo bi from hunza omo nyini sa 150 years and we are see I'm telling you because of DNT omo didie come fast didi oko baby to say Greek your baby o from Icaria Greece ya omo 120 130 100 plus and ne ho den okoba centenarians be brave umadi 100 be brave umadi die oko Italy e baby from Sardinia almost the same thing centenarians be brave diabetes we anyhow oko America California yo Lumalenda area e hofo no omunyini chechen America foni nyina umadidi your common denominator bi wom sa areas ambobo boss nyina umudi legumes horses intina me kan say amansa kuba tan say yenjai na yendi yanko ho because yakun diabetes akwa enko stroke yakwa enko yemra yepese reverse because ho no hia yempa then obi owo diabetic obetimi esiche yade ebekọ because yes e ba so eno anu no krankro ba wo me ehunu say ye techere ma nti na ema ne nko ti kwa be ne be fa so e be reverse no me da se fia e kwa no do so be pray dedi kan obi ho a na ne de no toxins
ɛna de bae nneɛma bebree na de ba toxins so ka ho waste ɛna ama pancreas na nya problem de yakwa so nyina waste ka ho na de yakoye mu nti yɛfrɛ bibi detoxification as a so detox from time to time no so yi saa fi no efiri nipadua no yɛwɔ afidie bi yɛfrɛ no sauna yɛde hyɛ mu a mfifiri bet hitiw afi wasweat ana horse no nyinaa biebie na waste na besenko that is one way a ubetumi aye ebi wo ho ye obi wo ho na obetumi friend ma me maybe dog if you are adaje me ni adaje say na dog asma okay waka we ya chere san kama ba eni ba de you need time o kan no menya o kan pe me ba obo e dey so I was yekọ all right na ne bo na edin dia oh na sa o de o ba nya de oh se me kasa ma mahwefo ti sa na making ba obi bebusa oh ne bonya den okay if you are there tosumienu eye wadidie your alternate fasting oh yada na so didi kakra na watch na kom kakra okay the thing say I want to sit yare no et say memfa say cap nsuo ayema wodi nsuo foforo gu so be den to spill over be hwegu into so person wodi nsuo foforo gu cap no ma you have to empty first one no sana odi pegum wodi obi odidi pempre num dako wodidi obi kran prince ansana dia odi obehunu bia obedi nso anya pemfo so kran ni disa into wodi sa afi na fat cells ni nyina ayema ayema fat cells na ayema into why kese into aduane foforo na wudie no fast no hu ba bi on fancy bio the previous spill into the blood into ade ba kwa atie function no so ma no a omu pekese me pese mi didi na me kese me pese me kese why kese o me dase diabetes na ope into diabetes one said na woje so because obesity cell between diabetes no very high into men didi bebre na nya kese pi into so binya diabetes no asichire no adults sade no nyina cells nyina yema no as I say from time to time o fasting na sugar bia o your friends glucose ma proud on need no se wonya bia into data na woni peduam be sha say or fa no dey use kakra na ebo okay they toss me answer exercise I want say glucose no na so dey adwuma na so aboroso nti aboroso bra wo ye exercise no ben no more nti wo ben sa afei nipadua no be hu so ohia bi obefa de tosu bi o enuane a enye die aya bobobo so oba the first and so jai is a quenching the fire sure okay that topic na me deke bi abeti na saro inti ujaya afie nyama mi bi na ne nan aye kro kese diabetes kro na me kese ngunu bia na ekwati bia bia friend gangrene no na aye tum moja ntumi enko nti ekro aya ne nan soro ne ase nyina ne kase no oh bedo a shempabua ne kase no ne nan epiepie na opai onse na omuso mukutwa na odonfo bi ekire no ose ne sofo kra ekire no na opai afia ode after programming me ya kiro twa ne video de bekiro untumi hwe nti enuane ya oja enuane a enya ye kenyina di ena o sha se odi colors o ka se sebi nyankopon o ye enuane no colors no akeke nze de bi an color ye red ebi color ye yellow ebi ye green ebi ye blue ebi ye mauve ebi ye violet o ka se nyame o ye ne keke se ne fe keke
aduane kala bia was special adura ewumu a kutia diabetes ne nyarwa hodo ti ade ma mi tuso kakra short time kunu ni nyina wu I'm telling you you say me the bachelor before and after ni nyina me the bachelor nti diabetes etumi kɔ ni nyina ne se ade na wo ye na de diabetes yi ba no wo begyaye na wo de ade papa be sha na mu o say Nyankopɔn bo nipadua no in such a way say the body has the capability to regenerate itself. Nipadua no wo tumi say etumi san en ade bia se bia repair bio sa ne nyame ye no dua the same thing emoa ewo bi sika atwa kraman obia no okoye na duro otafreta musa tafreta mu aneko sa body no regenerate utwa dua ho a with time no be say the utwa no na asanso aba na sa ye nipadua nso so ewo sa de no nti se pancreas no na aseye nti na ma wanya sitiri yare a pancreas no betumi a regenerate e betumi nso asan babio betumi a repair nipadua na kwanyina betumi repair sasika etwa na nya infection no amfa duro bia nka ebewu so bi ensemu bu a won se de ato cast mu cast na de ato mu no eduro ni cast no mu nemom sebe ya bone betumi asi animu na nipadua no a repair e de cast ma ba be repair that is how it is ndi yare pie wo wiase no Nyankopɔn etumi a ode hye nipadua mu no etumi reverse obi na wanya akoma yare ni BP be 250 ni akire cholesterol da in a friend is in tinumu ama chese akaka krea bia mamu asi obetuma reverse sadia ni gina de odien me woni pa bebre a mind bi hanko wudada and BP na 250 over a wa chini sadu ba bi kra de o say okọ ba bi sofo bi say ninu aba na ye no wasifie wasifie na wasi no ninu aba no pese okuno no ofafie no wa hwe sofo no nte da obwa akoye didi sa de na muama na fu opa na fu pa nya asem ketua ene emema oma wa afofore omofu enti dog amira na so enti afia de he kan say reversible. Okay. Ubetumi reverse. Nyina gina de obedie. Fred doctor was 0500444422 0500444422 and I said 33. Now when the Dr. Benjamin Nuakon or Prince Emmanuel ayaresabia ya wo allergy nkran ha na fe tafo e wo kumase. Eni ni nkomo no mo a ma wo diet plan. Na ubetuye bi nso man Romeo collection meda 0242315789 Obaku Ventures 0547264268 meda wase papa and a large scale extension so meda 0204070156 meda thanks to you computer clinic wase sanso and na mosquito call for yado mase omo ene aboafo Sarah Blessing or Pare yada se na fe Priscilla Anaman so yada se Gilbert Azu Paul and na fe Fruits and set design MCR obia yado bibia se bako se mo boy my Nkwa Hia no so ye fe Dr. Benjamin Nuakon so yada wase bebre mu nkoso nhwe Nkwa Hia fi sa ha na wo hwa wapomoden ho nsem ebegina yie dia ma mo de afia mankwa tamaklo